Kayak mana pernah nawe ye? Tiga lo kawe. Maku. Pemalamu. Daski. Mau gue motor omu ye? Aku syukur aja pesiri-siri sih kai. Jelo, mana motor omu itu tuh? Motor omu ye. Timba baru apa pakai motor omu lah? Masalah na. Itu lo apa lu basic gue? Oh iya lah. Lemah apa ku mapo lo ditimbang. Cenya besi longnya, cenya besi taireng, motor misa molin ye, tak 3 juta, uang muka ana. Gempuk pa. Wih, 3 juta. Sempong tuh ye. Timba bano, daripada seko, semogo ye. Aye, mau ditelan baru sih. Pajini mana nak ketudu? Pikir-kira bakal sedih. Iko ili waktu kamu. Dia semua terus ye, dia pak. Denri meni. Utur bensin. Rantai nak bermasalah mah betul ga? Teko ye. Mata demu tak bana mali butuh apa? Cilaka bi, biar si bawa se. Curiga kayak iko. Dempur ceme junno. Sunni. Nih, hubungan lah dong ceme junno. Namo ko motoroy. Bibi pa diti iko. Ulti ko makte yiri. Mabu sa timunok mapung. Meme cepi. Buku mabusa memang. Apalagi pada beton gaga duing. Digaren na. Ko mate. Daripada iko, umpa jam ki. Boleh ki mana terus. Dia lagi ke jita. Dacu apa? Nilo ka jinna. Ucarano ka dira gajimu. Nomor pa mana betana teh? Iya mana suluri. Aja nomor ka ketudu. Mana nama terus. Iko di maki tapi yeti mu mati makunre mati mu aja dua nak ati sorongi tete ki lutu rumah ati preseri aga pa we ini ye mama ko sorongi wi telepon padamu Awe basoro sika motor mo ye gampu pa ye di to suka soro motor agam meme ya suro pemerintah tega wa mu babumu sebenarnya segi bensin na ya kamu ada bensin na dongo buntu ini sedolo amma ka makonti mo paliwasa di kabuti mo si mana nama terus aja nih kalau di preso bensin na motor aga beje deh so warna forma tuh kondo di sepi dong apa motor agre na motor tuh apa motor ogu ate saya cicing ate po cukup ate po 1 2 3 maku pajagur makan aku jom salah kayak lo kan main lo sorong ini motor ada pulang kau apa dia dolo iko mau tahu na pulai mana nalada timumu dua apa kau ganda sih kak yo apa dia betul mak pakai kandas aku kayak kepagi iko wah lo aja gerumi ko madang kau kira kana sedih culiku bedi bah yo ada pengaka aku memang ya aku macam apa ke tuh bata tuh tapi ulumu begini itu dolo bensin na di bah sinan na tong be mapa dia gawe na bensin na apa tak kebuah aja dilaler harus timuna karena buah aja beli dia dilaleng gesoi bensin na mana tuh pas ini lo usirai mah tuh minyatar pasti malah lo motor deh ke aja ke tuh tilang tangki motor teme bahan beli paiko masang-sangi mate memu poso tadi tuh mah tuh jangan murus tuh mah bohong kadang mau tete gimana tuh tak pergi deh sebenarnya deh lo kadang dari mantra aku lo kayak di kafe minum tapi mecil aku tadi kan deh dolo pas dolo apa dolo aja main le pada 3 polisi kue oke sukro dari bawah terus tene ya sorna kina ule ko minum mah taruh sini motor omi motor ami apa wah senen be
Enggak colok kalau kepala motormu. Malu tuh. Ye. Oh, onro parkir play kue deh. Sana menjadi onro parkir kue deh. Nah kalau tak kue. Lemah apa ya deh? Ya cepiri. Ya dia laba kak. Dia taga aku tau. Malino. Kalau. Agak bedi tanya. Yo. Unro pa. Dia musengi ko. Sewani mewan ni wal beli tanah Kalau mau kesengi. Asal mau parkir tanah. Kota mo ko mau parkir to no. Asal mo sema to. Iya mata lo. 5.000 sekali parkir. Iya 10.000. Nomor 2 yang kah? Iko terakhir kong kah? 20.000 iko. Wajak matu. Mga musadi. Tanah aku ya. Cepi. Dia bisa lampai paling keliro. Tanah dia parkir. Pecah tuh, orang tindak perlu. Iya di apa? Napi mah parkir jam mana? Nah kan ini maling. Makun tapu ni di Muhammad ko. Nah tandan ke pak motor roy. Pakai penindo aja. Dia apa? Iya udah cepi. Mana apa kalau? Ya curi kami ya lari sunana. Tambutan sunah cepi. Mau tanah aku matau. Ya waktu beli. Kau dia lo mau parkir koe. Made bawa no. Dia lo made. Itu made. Made nak? Hah? Made nak tuh? Oh, mentre pagina. Nih, paparkir lagi. Deno kualata namu. Ululungi. Patala mariku. Namutum merang de tolakko. Iyo, alien topo puna tanah. Masa lo nasale? Dong apa? Capur tawero. Agak maseng. Lo kemana tanahku? Utak kala sunak mana ko tuh? Pupulnya mana yang ulun na helen dulu? Lo cocok apa ye? Lo nana tanahku? Pai ko mata den remet teh, makanya lo kamet deh. Beri belap pai ko mapu je deh. Tanran ko mis kucing. Ini ko mata tuh. Ini apa? Yo. Itu dia ndak gede ada belum bede, yang bede. Nah, cocok beli deh no. Sering bawa itu. Itu ada itu. Nomor lopo. Ini becu. Emang